muraho neza bakunzi ba televiziyo Blessed Family TV. Tubanje kubashimira mwebwe mwese abadahwema kudukurikira umunsi ku munsi. Uyu munsi rero murabona ko twasuye umunyamurenge ku murimo. Turi kumwe n'abasore hano, abasore bari mu kazi bacanga mu akazi bameze neza. Tubanje kubasuhuza abasaza, muraho neza? Muraho amakuru turababona mumeze neza mu kazi ni kose kabisa, ni muri mufite courage idasanzwe. Yani ko bimeze aha turi umurimo yego nanone twakiriye abari hano muri iyi salon de coiffure. Ndabona muri iyi salon ni billionaire. Ni muri billionaire. Ndi kumwe nanone na mugenzi wanje nawe yatangira abibwira umunyamakuru. Ni karibu cyane. Mukomere cyane guys. Nari nkamaze murabizi ni Patrick Mugisha cyangwa se The Puzzle. Murakaze neza ku channel yacu nk'ibisanzwe The Blessed Family TV. Twagize umugisha wo kuba twasura bagenzi bacu bakorana mu gihugu cya Kenya kazi ko kogosha. Nuvango turaganira ku bintu bitandukanye kandi biri buze kugira umumaro buri wese. Murakaze neza bana munyamakuru. Murakoze cyane bana munyamakuru. Nanone rero reka dukomeze tubaza abantu dusanze mu kazi. Wotangira wibwira abantu badukurikiye. Ukanababwira n'umurimo ukora nubwo babireba nyine uri mu kazi urimo kogosha, ndetse n'umukiriya nawe tubashe kumwakira kugira ngo nabaze kutuganiriza. Karibu rero ngaho watangira twibwira inshuti yanjye. Yego murakoze cyane bana munyamakuru. Amazina yanjye ni Twaburebera Felix Semvura. Turi hano mu gace ka Kayoranzi ko Nyamurenge. Umurimo wanje ni uwo kogosha nkemura abantu. Zake ku mutwe. Sati neza ngaworinganiza. Cyangwa se uzubakorera isuku ku mutwe. Niba uji wacu akazugenda ukaza guparira iruhande rw'inzu. Bakura ucafu. Ugasiga kenewe. Ya rwose urazwi hano mu gace ka Nyamavira kuri umu expert muri aka kazi. Kandi turagushimira nyine kuko utafumbasa amaboko ukemera kuvuga ngo wikorere wishakire imibereho. Hari abatazi rero kwa aka kazi gashobora gutunga umuntu. Hano rero i Nairobi ndabona usa neza, umeze neza, ufite afya. Bivuze ko ufite amafaranga. Akazi kawe kashobora kuba kaguha amafaranga atubutse. Abatabizi rero wababwira abantu basuzugura akazi, aka kazi karashobora gutunga umuntu hano muri Kenya. Yego abakozi bana munyamakuru, akazi ni akazi gutunga n'imiryango, gafasha n'imfubyi n'abapfakazi. Iyo bageze mu mwete ugakorera ku gihe karakwinjiriza kandi kakubeshaho. Yego. Rero naganiriye n'umuntu umwe wampaye ubuzima bwe bw'umunyagihugu ngo yubatse pilote. Ari mu bantu batangiye kogosha umuntu witwa Sami mu Gikuyu. Niwe wanantorera cyane bire bintu byo kogosha. Yes. Nawe shimira kuko niwe mu antreneri cyane. Ariko kano kazi bwana munyamakuru gatungishije abantu benshi. Zano kuba abantu ari mu gutungishwa na zanjugu. Injugu y'icumi. Kandi umugenje no goshera 150,200. Urumva ntobaho. Akazi kagira amafaranga iyo gakoranye n'umwete. Muri akazi kose gakoranye n'umwete. Karakwinjiriza bwana munyamakuru. Uko nokuri kabisa. Abatabizi rero bashobora abasore cyane urubyiruko abenshi batekereza ko akazi kabaha amafaranga ari akazi ko kwandikwa cyangwa ko kwangajwa. Bakaba bahabwa akazi ko kumpapuro ko kwirirwa bicaye muri office. Ariko rero aka ni akazi gashobora gutunga umuntu nk'uko umaze kubivuga. Ndagira ngo none kararuta ubwarimu bwana umwogoshi wacu. Abantu bamwe birirwa bafite icake n'abandi, ndatekereza ko ubu nyine toje gushaka akazi k'ubwarimu cyangwa kandi kazi bene akangaka katarako kwikorera.
umuntu yirirwa guhagaze hejuru akubwira ngo kora gutya ahangaha ndabona uri mu kazi kawe urikoresha umeze neza urakora amasaha ushaka gufungiraho ukageza saa 5 z'ijoro ukashobora wagezana ukaba bwo uri gukora akazi kawe bwana umwogoshi wacu mwiza mu kwaferi. Urabona ubundi ubuzima bwose akazi yarakawe niho kagenana amasaha winjiraho nayo sohokeraho. Birashoboka ko jewe nukora habe ngataha na saa 6 z'ijoro ifa kuba gusa nabonye amafaranga kandi mbona imirimo mbona ukuntu ubuzima bugenda bwinjira ico gihe rero sincika intege. Buriya akazi gakoze n'imyaka myinshi uyu ni umwaka wa 9 winjira wa 10. Urumva rero iyo nje kuba ntarabonyemo ubuzima ndakiga kumara agiye mu bindi zashaka ari igituma ngakora gutya nuko nzi kuko ari zo nkura muri umusaruro nkura. Ngira kabiri iyo umaze gutuza ahantu aka kazi gakenewe ikintu cyitwa ubumelivu. Apana ni ndo kumakuta amasirikirasyo utuza umukiriya akaza kurindirira ukazurindira umukiriya ku kazi ukandika izina warangiza ukaba umuntu keya yumva ashaka. Urumva hano muri aka gace ka Nyamavira nijo detirere. Urumva rero kandi so kuba detirere uko jenze ibintu byinshi cyane ariko n'umukorera umuntu akishima akamanira mugenzi we. Urakoze cyane bwana mukwaferi ni ukuri utubwiye ibintu kandi byiza kandi bisobanutse ariko binteye amatsiko. Urabona kuva kera cyangwa se bitewe n'aho umuntu yabaye akazi ko kogosha twagafataga nyine nk'aho gasuzuguritse. Ese wowe werefiye kuri nde niba kubereye role model ninde cyangwa se ni ikihe cyatumye nyine ukunda kano kazi ukaba wakora kandi kakaba kagutunza kakurisha kakwishurira inzu kakora nyine amabezi yose nyine umuntu wese yakenera? Urakoze. Bino ndakeka kuko ari ikiganiro cy'ubushize nakoze ahantu undi muntu aramaze ndamubwira ati kera twebwe Abanyamulenge n'inka tutabaga mu isi twaba gusa mu gihugu ariko ntitwaba mu isi ngo tumare kwambuka imipaka abantu bamwe bitaga kano kazi ko ari ak'abantu bano bandi ariko tugere dusanga abantu bose twaje muri ofisi zaruzuye usaba ko umuntu yihangira imirimo ariko usanga bari twaribeshe akazi kose kagwinjiriza ifaranga. Usikora abantu hano muri Kenya abakwaferi bahembwa amafaranga kuruta abantu bari mu office cyane. Asanga umuntu ari 200 ku kwezi yinjirije wenyine. Rero ndakeka kandi ugasanga n'akazi kiwe yikoresha amategeko niwe upanga programme niwe akajera ibintu byo bikagenda neza. Naho biriya zacu za Kinyamulenge ubu nyine twageze mu isi. N'ubu ngubu ukoresha amazi kuri Mogoteni ukabona ibiceri byawe cyane tukazurebera amaso y'abantu kuko nuko no gira ifaranga bazokuvuga nukenera kuvuga kurushaho. Bakoze bwana umunyamakuru. Murakoze cyane ku kiganiro cyiza ukomeje kuduha. Ariko nanone hariho kwibaza tese umunsi wa mbere uja kogosha ufata umwanzuro wo kogosha nta baguciye intege bari bahari bakakubwira ati ivyo ugiyemo ni gute uzozorirwa wogosha abantu washasa kandi kazi nga gerageza tubwire kuri ku mateka yawe nyine kugira ngo utangire aka kazi unatubwire na experience iminsi umaze muri iki gihugu kimaze imyaka ingahe? Gifite imyaka 11. Imyaka 11. Uratuye ndatekereza ko yeze kuba hari ubwene gihugu ugomba kuba tugiye kubufata amatora y'ubutaha tuzazicokura kabisa bonse ko tubare mu kuvana bakaja kuzifata mu Rwanda cyane rwose none icyo si ikibazo ifa ko itazokugira ingaruka kandi twese turi Abanyafurika ukuntu abantu muri Kenya bafata indangamuntu cyo tubona Abanyafurika cyane rwose. None se nari mbabajije ko ntaba baciye intege mutangira aka kazi challenge wahuye nazo kugitangira nizige challenge tuzobura we n'ubu ziracyaha
bakubwira ngo kinyozi uzoyereke uja muri protect. Ese protect yo sikimwe sizafaranga dushaka. Ese nikora protect nawe ukayikora kinyozi zosigarana nani? Rero umurimo sumwe hano ubu nyine nufata nkagurisha amagunda agakata imboga ku kibanda. Urangurisha amagimo n'ifaranga injo kugura imboga ku kibanda nawe kwinjiriza. Nuko niko bimeze. Nawe kuki ndege ndibzobura ariko se mfite kubireka. Kuko niyo karere ya niyo tara. None urambwira nje usigaye no gushobora abantu baza Kasarani. Abandi bakabagaho moja. Ano surambye muzo bareka zogira. Oya kandi ndatekereza ko n'abadukurikiye mu bihugu bitandukanye ntabwo ari hano gusa warubivuze ko amateka y'abanyamurenge nyine bitewe naho twari turi ntitwagiraga imirimo imwe n'imwe twahuriye nayo mu miji ya hano. Akenshi kwari uguhinga, abantu bifitiye amasambu, aborozi bakorora, ibindi mirimo nyine indi mirimo ugasanga nyine yinjiza amafaranga abantu ntibayikora cyane. Ariko nanone n'abadukurikiye bari nk'abanyamurenge badukurikiye bari mu mahanga, tekereza ko hari abakora uyu mwuga nka za Canada, za Amerika, kandi ni umwuga nyine uhenze unabasaba n'amasertifika kugira ngo bawukore. So ndumva ntare akazi n'akazi, kandi umaze kutubwira ko akazi kose bokora kakwinjiriza ifaranga nta kugasuzugura. Yego. Kuko uwagiye muri protector nimba ufite telefone azaza gushirireho protector cyangwa guhe cover nawe umwogoshe. Ucuruza amazi akuzanira amazi umwogoshe. Gutyo usange murimo gutezanya imbere cyane. Yego nanone muri rwego rwo gusangira ijambo na mugenzi wanje, reka mwakire nawe abashe kugira icyo avuga n'icyo abaza. Murakoze. Yego murakoze bwana munyamakuru. Nukuri uyu mugabo akora akazi kandi katoroshe kandi kamwinjiriza. Yemwe abantu mwene dusuzugura akazi kubera ko gusuzugura akazi ni bibi. Uko ni ubukene kabisa. Hagati aho tugize amahirwe tubonye umukiriya w'umunyagihugu yase w'umunyakenya. Ni umukiriya w'uyu mugabo kandi twagira icyo tumubaza bwana munyamakuru. Ijambo rijyanye. Haya, sasa wacha tugeuze lugha kidogo, tuongee kwa lugha ya Kiswahili ndio tupate kuwasiliana na ndugu hapa. Yes. Nimeona ni customer wa kinyozi kabisa. Sasa na nimeona ameshanyolewa. Yes. Na uko smart sana. I'm very smart. Yeah. Once again nashukuru sana. Yeah. My name is Alex Njoroge. Yeah. Professionally I'm a tour guide. Okay. I'm a tour driver here in Kenya. Yes. So in our job entails to be smart. So we need to look neat. So Billionaires Club is my favorite kinyozi. Hapa ndio tunakuja kunyolewa. The services are very excellent. Okay. Yes, and I appeal to my Kenyan friends and other Kenyans who are here in Nairobi, Nyamavila, to visit Billionaires Club. Okay. Because they have good services. Yeah. Haya, thank you so much. Yes. Sijui nitatumia Kiswahili ama Kizungu, lakini yote tunaelewana. Yes. Kiwa Kizungu nasikia, kiwa Kiswahili nasikia. Yote nasikia. Sasa yes. Na nimeona umepata service mzuri sana hapa. Kabisa. Na unakaa smart. Kabisa. Sasa umeanza kunyolewa hapa kutoka lini? Since last year. Yeah, since last year. Hapo mwanzo. Yeah. Yes. Yeah, na ni nini unaweziambia watu wenye hawajui saloon Billionaire ndio wapate kuja na kunyolewa hapa vizuri na kupata hiyo service kama ile umepata? There's appeal to my Kenyan counterparts or any other friends of mine wakuja Billionaires, and I know there are some Kenyans even who come here ni wengi. Because the service is excellent. Yeah. Wanapea service nzuri. Okay. Yeah, even if you have to wait, I know there are too many clients
but the service is good. Yes. Yes, that's what I can appeal to my colleagues. Even I can also appeal to my colleagues who are tour guides. Yeah. We do tours and travel. So as a tour guide or a tour driver, you have to be clean. Okay. When you are reporting to work, you have to be clean. Yes. Yes. Yeah, kwa wenye wajui saluni location iko Nyamavila hapa. Yes. Nyamavila, ukifika club ya Nyamavila ulizie saluni yenye inaitwa Billionaire Clubs. Watakuonesha hapo karibu kabisa. Na tunasema karibu kwa wote wenye wanataka kuja. Na tumeshukuru kwa venye umechagua, umepita saluni mingi. Lakini ukakuja hapa kwetu. Tunashukuru sana. Na niko na ndugu yangu hapa. Sijui kama kuna swali moja ama mbili anataka kuulizia. Na acha aulizie kidogo. Sawa, no problem. Ndugu yangu asante sana. Ningependa kuuliza kidogo. Unajua kutoka kitambo, sisi kama Wakongo tulikuja hapa Kenya mkatuchukua kama ndugu zetu. Ndio kweli. So ni kitu gani unaweza ambia Wakongo yoyote, as in every Congolese, mahali yako? Ni message gani unaweza mpatia mwenye anauza kahawa ama kinyozi ama driver fulani? Ni neno gani unaweza mwambia kama advice? Kama Mkenya mwenyewe sasa. Okay. Ile advice naweza wapatia to our brothers, as our country we are very hospitable people. It's not like other countries. So sisi tuwaga tunakaribisha wageni. Because I do as a tour guide, we also interact with many visitors across the world. So naweza waambia wajitahidi kabisa. Na Kenya is a safe destination, peaceful country. Na in fact Laurent Mahoro is my friend, and I really need and I usually support his business here in Billionaires Club. And I also recommend my friends who you work with, if you need a kinyozi, Billionaires is the way to go here. Yes. Yeah, otherwise for our brothers, karibuni Kenya, tuko pamoja and we work together. Thank you so much. Yes. Na tumeshukuru sana. Na venye tumepata Kenya ni country mzuri sana. Inakaribisha wageni kama vile umetoka kusema. Na imetukaribisha vizuri. Na mtu anajipata ukifikiria kufanya kazi unafanya bila tatizo lolote. Bila ubaguzi kusema ati huyu ni Mkongo, huyu ni nini. Tumejipata kama my friends, my brothers and sisters. So tumeshukuru sana kwa government ya Kenya kwa kutupokea na kwa Wakenya wote kwa ujumla. Kwa kuwa sisi hakuna jirani mwingine, sisi ni kama tumejipata kama watu wengine. So tumeshukuru na tumesema tena karibu. And I also want to appeal to my colleagues who are tour guides, because in our job you need to, when you are reporting to work, you have the khaki uniform and umeshave vizuri. At least hata mzungu kimchukua airport ama mgeni yoyote anaona kweli this guy is very smart. Like now I'm reporting to work on Tuesday, so tomorrow I'm supposed to be in the office. Wednesday I'm picking Chinese clients for a safari to Amboseli. So that's why I needed to shave and look smart. Yes, because when you appear in the, in every business or in any other career, your appearance matters a lot. So when you shave and the uniform is clean, that's the way to go. Hapo ni vizuri sana. Na ndawaambia wakuje Billionaires Club kabisa. They are welcome. So na sio, unajua hii community sana ya Wakongo. Watu wanajua sana kwa kinyozi, lakini sio kwa kinyozi peke yake. Na kwanza mtu akitaka kuwa smart, kuna wenye wanauza manguo, wanajua kuuza manguo mzuri sana na kujua ile yenye takufit. So na shoes, kuna wenye wanauza protector. So hao wote tunashukuru kwa support kutoka kwa Wakenya. Sasa hiyo support yenyu tumeappreciate sana. Na tumesema karibu tena hapa Billionaire. Mjisi
kama nyumbani. Hapa ni nyumbani kabisa. Thank you so much. Jinsi nyumbani. Yeah. We continue to support billionaires. Yes. And other your brothers and sisters who are in the other careers. Yes. Yes. Yeah, na ukipata opportunity nyingine ndio yenye inahitaji Mkongo mwenye anajua French, najua wale wanajua French wengi. In fact in our industry like now we have I have been requested to look for a French speaking guide. Yes. Hata kama huendeshi gari unakaa tu pale na driver, at least you can interpret French to the French clients. Like now this time we have French clients at this time because it's low season. Okay. So what I can appeal, if you know someone who speaks fluent French, I can be able to contact Laurent. Yeah. Or I can leave my number. You leave your number here. Yeah, because most of the drivers, they don't have the language. Okay. They can drive the car, but they don't know the language. Okay. Yeah, those safari vehicles. Yeah. So there was time even I was being told to look for a French speaking guide. Yes. Hata kama hata endesha gari, akae tu na driver hapo. Yeah.